Rwanda mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru yahamuye imitima ya benshi, iyi nkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane. Iyi nkuru ni inkuru natwe twagiye gukora turarira turangize twifata ku munwa. Mu karere ka Nyamagabe habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugore w'imyaka 28 y'amavuko wari ufite umwana umwe w'imyaka 5 y'amavuko yaje gupfa. Uyu mwana w'imyaka 5 yaje gupfa n'uyu mugore aza gupfa. Ikintu cyatunguranye nuko abantu babasanze mu nzu babagamo bonyine, aho umugabo yari yarabataye bamanitse mu mugozi bitabye Imana. Akana k'imyaka 5 kamanitse mu mugozi na nyina nawe w'imyaka 28 amanitse mu mugozi. Ibi byashenguye imitima ya benshi, ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane. Ubwo umuturage waje gukomanga yaraje kurahura umuriro wo gucana nimba naho hari ngatera ikibiriti, mu gukomanga yumva urugi nirugenda nibwo yahatirije urugi afunguye urugi ruhita rwitura imbere. Mu kugera imbere arangije itabona baramanitse umwana na nyina. Yese avuze induru aratabaza inshuti n'abavandimwe, inzego z'ubuyobozi zihita zihagera n'inzego z'ubugenzacyaha zihita zihagera. Nibwo hahise hamagarwa imbangukiragutabara yo ku bitaro hano mu Gasarenda ku Murangara. Imbangukiragutabara igihamagarwa mu kuhagera isanga bashijemo umwuka. Nibwo imbangukiragutabara yahise hamagara imodoka za polisi zishinzwe gutwara imirambo zihita ziza zirukanka zitabarira ku gihe. Nibwo bano bahise bajyanwa gukorerwa isuzuma ngo barebe icyabishe, nimba babishe bakabashyira mu mugozi cyangwa bishwe cyangwa biyahuye bo ubwabo, dore ko bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugore ntago yakwiyahura ngo n'akana ke akica, ahubwo bikekwa yuko haje umuntu akica kano kana akica n'uno mugore bakabamanika, dore ko abaturage bavuga yuko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye ku mutungo. Ubwo umugabo yataye uno mugore, uyu mugore yaramwangiye kugurisha amasambu, barimo bahereza $1,500,000. Umugore akabyanga akavuga ati aya masambu nuyagurisha abana bacu bazabaho gute? Rero abaturage bavuze ati batangire bakeke umugabo kuba yishe umwana we akica na nyina, nubwo ndavuga umugore we. Uyu mugabo atangire akekweho kino cyaha kubera ko abaturage bavuga ko nta wundi muntu waba wakoze kino cyaha cyo kwica umwana ndetse akica n'umugore, kubera ko ngo impamvu amakimbirane yahoraga abera hano, umugabo nubwo yataye uyu mugore n'uyu mwana, n'ubundi umugabo yagarukaga rimwe na rimwe akaza yasinze aserera abateragura hejuru, ndetse bagatabaza inzego z'umudugudu zikaza zikabunga. Umugabo akaza akamara icyumweru kimwe akongera akagenda, ngo uyu mugabo ahora mu nzoga, yari umusinzi. Bityo rero ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu gihe iperereza riri gukorwa. Icyaha nikimuhama araza gufungwa. Bivuze ngo ubwo iyi cyaha yakoze jyanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Bivuze ngo icyaha ariko muhama nikiza kumuhama rero arakatirwa igifungo cya burundu. Bivuze ngo aracyakorerwa isuzuma, bivuze ko cyane kimuhama araza gufungwa. Ni mu gihe cyane kitamuhama ari buze kurekurwa. Rero iyi nkuru yarijije benshi, iyi nkuru yahamuye imitima ya benshi, iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi. Iyi nkuru rero iteye agahinda kubona umwana w'imyaka 5 yicwa akamanikwa mu mugozi, na nyina w'imyaka 28 nawe akicwa akamanikwa mu mugozi. N'agahinda gakomeye cyane. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko uyu mwana w'umukobwa wabo yashakanye n'uno mugabo ndetse batanabishaka, kubera ko ngo yari yamuteye inda, kubera ko ngo uyu mwana w'umukobwa yakundaga uyu mugabo byasaze. None dore ukuntu birangiye umwana wabo yitabye Imana. Nibazi ngo yishwe nande, nibazi ngo yazize iki kugeza amagingo anga ubugenzacyaha buri gukora iperereza, ngo nabo bari mu gahinda n'amarira. Iyi nkuru yabashenguye kumva yuko umwana wabo yitabye Imana. Iyi nkuru yabarijije, iyi nkuru yatumye bava mu byabo, iyi nkuru yatumye bahangayika. Magingo anga rero bivuze ko bamugejeje kwa muganga ari gukorerwa isuzuma, ariko ibimenyetso ntibirasohoka ngo bamenye nimba yishwe cyangwa yiyahuye. Ibi ngibi nibiza gusohoka nabyo turaza kubibamenyesha. Nimba rero bwa mbere gize kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora. Nimwumvaga kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, nitwe Kidasamura, urw'inkorgo tubakora rugakonkoma. Ngiye kwifuriza umunsi mwiza. Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze.